thlir tu zong zong te chi bai u le hruina eng weekly round up phun kan lo thleng le ta a ko thran rong bol na rang chanchin i lo thlir hawang u Synod Executive Committee SEC voice athum som pathum na an thu June ni som ni panga tang ni som ni pasari sang ni som ni panga chung khan Synod Executive Committee SEC voice athum som pathum na chu JM Lloyd Hall Synod office a nei ania member za sum thum parukan kal meeting hi moderator Reverend Arsenal ngak lienan a ruaya upavanal som siat eng Synod secretary in report a pe a Reverend Dr. Kelal Lom Zuala finance officer in report a pe bok Secretary report a hian KTP Rorel in khom le ko khan michin khom puilian tluang taka nei ani thute Upper Assam Mission Field hon ani thute Masihi Sangati Call Pastor Induction nei atni thute Barabi Presbytery thar hon ani thute PC Wells General Assembly man pui tur som na don ani thute Uvanal ngayan Synod kutaram pek thute Mizoram Presbyterian ko khan le Presbyterian Church of Myanmar te tho ho na atana partnership working committee din ani thute Magnetic resonance imaging MRI call thar le ani thute Presbyterian Church Wells ne na tongin Synod Hospital Durtlang le John Williams Hospital Lungleya now nei na ward le Synod Hospital Durtlang ke ward ti changtlun na tur tran puina don ani thute nephrology ward thar hon ani thute ruilo ngai te pual camping nei ani thute le RC le RL pek chu adan te darlan ani tun truma hian thurel tura chop su somnga pasari oma chungzinga chuan Synod house style en that chungchang te Manipur Synod le zo Synod ne na tho ho na thuthlung po sei chungchang te music instructor post ruak pakhat no kha chungchang te ATC library building chungchang te Presscom manual sangni somni panni le KTP in kai hruena en that chungchang te kum sangni somni pariat ni lai le berual thu pui le son plan chungchang te chu alang sar zual te anni department rang rong bol na chanchin ngai thak chhun zomila KTP juni som pakua sangni somni pangani ngani khan M6 board sai one day seminar on drugs abuse in Mizoram Taxation Department Conference Hall Mineko ania committee member te pu David Lalruat felale upalal biak felate antel June ni somni atanga ni somni panni sangni somni panga chung khan khobung veng pui bial KTP mit man puin tolu parin sailo sailo treasurer le puke vanal rem ruata committee member te ankal SLNPB June somni sangni somni panga zir tomni khan literature seminar nein campaigner te hetiang hian an chuak tuikol not ko khana Reverend PB zo sap thara editor le upa kelal thomoya tuikol south ko khana pirin sai lawi joint editor le puzo maya assistant editor junisom ni pakhat le som ni panni sang ni som ni panga chung khan literature seminar le campaign nein chingchi mual pui ko khana Reverend PB zo sap thara editor le pulal remoya uete ankal ani campus ministry Juni somni atangani somni panni sangni somni panga chung khan wanzau biala hun an manga hemi huna hian ren HL thiang lima director tlangwalarin chana counselor le resource person mi panga ba ka zai thiam nula melody lal zirliani ten kallani Juni somni sangni somni panga zir top ni wanzau le leitu ma school rang hun an manga resource person upalal nun se makhal thang upa kel exam le pu John sai parli na ten hun an mang ani June ni somni pakhat sangni somni panga induni khan wanzau Presbyterian ko khan hola bial chunga ko khan committee te pualin apologetic seminar nei ania resource person Reverend Dr. Osiam Lin to chong le pu Joel lalbiak ki maten hun an mang ani heng ba ka hian induni zan atanga pathin zan thlengin bial chunga ko khan ranga hun an mang bok MSSU Juni somni pakhat inruni khan Sunday school zirti to training nei puin trainer te hetiang hian an chuak ramrikon ko khana upa doctoral machuana upa arwanal khuele upa sil biak sanga zonuam biala upa lal than chunga upa isakzar zo le na changte le upa lal siam moya pachuau zo mun biala upa ke wanal nga kale upa h lal nging lova ko khan mechia Juni somni pakhat le ni somni panni chung khan
leadership training le Christian chung campaign nin ko khan me che ruai tu te tiang hian an chuak reng dil biala pi vanal thamu ani vice chairman pilal thangmoi pike remmoi le pilal rokimi kortha biala pilal mal somi sailo pilal mani le pi vanal sangi lunglei bazar veng biala pi vanal huni treasure pi zo mangai le pi tlang than pari sunna Reverend Dr. H. Vanal Awa kumsom sari pasari Reverend Dr. H. Vanal Awa hi kumsang ko somli le pariat November ni somni pali khan lei thum khwa lo pianga an unaw hi an vain som an ni a mi pa paruk le mei che pali an ni kumsang ko som sari paruk December ni som paruk khan pilal lian pui khiang ten en ram hun not ko khan biak in anin ne ya fa pathum mi pa pahni le mei che pakhat an ne ya anupui pilal lian pui khiang te hian kumsang ni som paruk July ni ruk khan chatuan ram malo pan san to ani kumsang ko som ruk pakua khan Shillong Government High School atangin Assam Secondary Education Board nuaya matric chu first division a azawa St Edmunds College atangin PU pass le a hemi nu hian LDC na thok chungin St Anthony's College a azira kumsang ko som sari pathum khan BA azawa kumsang ko som sari panga khan Guwahati University atangin MA Economics chu apas vele ani kumsang ko som sari paruk khan ramhnu not ko khan kaltlangin pathian thuzir adila sinot chuan United Theological College UTC BD zir turin alata a kumsang ko som ret pakhat khan BD hi azir zawa Aizol Theological College a thok zui ngala BD result achu avele pro pastor deal zui ngalin kumsang ko som ret pakhat sinot in khom pui chuan pro pastor atana la in kumsang ko som ret panni atang khan Aizol Theological College zir tir na thok chungin chal tlang biala te dor pui veng thar biala te le bung kon biala te pro pastorin a om mani kumsang ko som ret pathum khan sinot chuan MTH azir turin a thanga kumsang ko som ret paruka azir zawa ATC azir tir na thok chungin bung kon biala pro pastor na a thok chun zom le a hemi kuma sinot in khom pui chuan pastorata na nim hetta ani kumsang ko som ret pariat le som ret poko chung khan Serampore College a thoka kumsang ko som ko khan DTH azir le a John Calvin Theology a doctoral degree la turani awangin Edinburgh University Scotland le Geneva University Switzerland a te research te ati nuwa kumsang ko som ko paruk khan doctorate degree hi adongta ani kumsang ko som ko pare December hatangin Aizol Theological College principal atan SCC chuan a thanga kumsang ni pariat thleng khan principal na athoka kumsang ni pasari khan sinot moderator ni in kumsang ni pakua khan pension in chuak ta ani a pension nu po hian ATC a hun rei tak chu roi zui ani bok athi ni thleng hian sinot noi committee poimo tak taka tela sinot chung mai baka PCI executive committee member ani to a BSI Aizol auxiliary president ni to in tuna hian chief translator ani mek bok sap tong le mizo tongin le khabu eng mozat aziaka anupui pilal lian pui thi cham phaphak pualin July ninga sangni somni pangati chuatur Calvin's ecclesiology in relation to the Mizoram Presbyterian ti po ape felle to a ati chu maina kalsanta ani Juni som pasari sangni somni panga thole ni khan apum nom lo wangin Sinot Hospital durtlanga admitani a Juni som pariat khan CT scan anti a CT scan result atang chuan apum puya bok om ti mu chu ani a cancer nia ringin Ebenezer Hospital a refer ani a Juni somni pakhat inrini khan Ebenezer damdo ina zai ngalani a apum pui cancer hi beise ain alona samman to ti mu chu ani a anzai zo hian HG wa da ngalani Juni somni panni pathiani chonnulam atang khana BP tlahniama doctor le nurse ten thei top chuin anvil renga Juni somni panni pathini zandar ri lemni somli pariat khan lalpa hne na chatuana chol turin akalta ani Juni somni pathum thotan ni chondar khat khan leidan south ko khan bi ina Reverend R Vanlal nga ka moderator kal chuakin avu yani Sinot Mission Board dongbol na rang lo ngai thak chun zomila Kolkata Mission Field Juni somni pakhat inrini khan bel tu thar parukan oma ni somni pani khan bel tu thar som panga anoma ni somni le pali khan bel tu thar som anombok Karbiang Long Mission Field Juni somni pani pathiani khan bel tu thar pariatan om
Odisha Mission Field Junism ni panhi pathian ni khan bel tu thar panhi anom Jharkhand Mission Field Junism ni panhi pathian ni khan bel tu thar paruk anom Upper Assam Mission Field Junism ni panhi pathian ni khan bel tu thar pakhat aom Patna Mission Field Junism ni panhi pathian ni khan bel tu thar pali anom Arunachal and Assam Mission Field West Junism ni panhi pathian ni khan bel tu thar pali anom Arunachal and Assam Mission Field East Junism ni panhi pathian ni khan bel tu thar panga anom Cambodia Junism ni panhi pathian ni khan bel tu thar panhi anom Ramthar campaign Junism ni panhi pathian ni khan sasong biala Ramthar campaign nein campaigner te upa flal rem thanga upa s lal thanga upa sai than zuala pu ar lal ring le na supervisor of schools pu htc chu khuma mission promoter le pu bilal ring le na mission promoter te ankal ani Synod Relief Fund Pack ani tun naya har san rang tok ta hna hetiang hian Synod Relief Fund Pack ani thinglian khuwa dam lo le leimin tur chung ko pali hna cheng sing riat sanga serchip piani veng le serchip euc veng leimin tur chung ko pali hna cheng singa sang riat ai boka dam lo le leimin tur chung ko pani hna cheng sing khat sang sari bung tlang veng sang leimin tur chung ko pakhat hna cheng sing khat sanga is phailenga khosak kharsa chung ko pani hna cheng sing khat ve zomun khuwa leimin tur chung ko pani hna cheng sing khat mel riat khuwa leimin tur chung ko pakhat hna cheng sing khat zomun khuwa dam lo mi pakhat hna cheng sing khat le bong kon saloma leimin tur chung ko pakhat hna cheng sang riat te pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program longai thak chun zomila Reverend RC lal ngak liana moderator Junism ni pakwal ni som thum chung hi not van lai phai biela hun amang Reverend Viel we khran le senior executive secretary Junism ni pakwa chan marvias chimveng ko khana hun amang anga July ni khata service rules le RRN thatu committee a thuang Reverend Dr. Kelal Lom Zuala executive secretary July ni khata tangning a chungin CMC Velor Council meeting turin akalang Reverend Dr. Osiam Lina to chong executive secretary July ni khata MCC building sakmet lo in akalanga ni hnia PBS a hun amangang khati zong kha tun tumata na weekly round up kan thlir ho thei ta chu ani e